gelek cara komen cimir tên li bin li kanala min a YouTube'ê de hincê pirsin, hincê kurta şîrove ne. Yek ji kurta şîroveya me kir vîdeo bixwest ez li ser biaxivim girêdayê apo û gelo apo yanî li şaştiyê xwe min kurtê yan na. Ew jî bûyera êrîşa PKK li ser PDK. Li gor yanî vê şîroveya hanê, vê kurta şîroveya hanê nexuyayî nav xwediyê wekî ye. Lê xuya yekî wilo agahdar e yanî çavdêrekî siyasî ye, agahdar e ji mesela û wilo xuyayê ku PDK ye. Hevalê PDK ye, têkiliya wî bi Umer Botanî û apo jî dîtiye. Ez yanî ev li gorî vê kurta şîroveya hanê. Piştî min kir vîdeo wenda bû. Ez nizanim ku diçû belkî xwediyê wê rakir ez nizanim. Min xwest ez wê yanî bînim daxînim li ser ji ber ku YouTube çawa dike ev şîroveyên tên dijûn dibin, çêr dibin, sixêv dibin, gelek tiştîn dibin. YouTube ji mir destpêkê ji mir dişîne ez lê dinerim kontrol dikim meqûl biz da dixînim ne meqûl biz davêjim yanî. Ev yek. Lê tiştê bala min kişand ku yanî li gorî vê nerîna hanê li verê kurta şîroveya hanê ku apo gotî şaş. Ême dibe ku gotibe ez nabêjim ne rast e. Dibe ku apo di yanî hizûra vî camerê hanê de û behsa Merwan Zirkî dike û behsa kî jî hazir bû yanî di wê bûyera hanê de. Apo dibêje ku em şaş bûn me êrîşî PDK'yê kir. Li gorî înformasyonê me ku wê çaxê yanî apê me Umer Osî jî agahdar bû ji vê mesela hanê. Nêzîkî apo bû, şêwirmendê apo bû. Karê şêwirmendiyê û wergerê jî jêr dikir. Apo wê çaxê yanî teşqele çê dikirin û ji aliyekî digeriya ku têk navbera wan û PDK. Di 95 de ew êrîşa Pazdeh Tebaxa Duwemîn destpêkê PKK êrîş kir û PDK êşand. Êşand û hinek dever jî xist bin destê xwe. Lê piştre PDK lê zîvirî. Lê zîvirî û lê xist ew deverê ku ji dest çûyî jî dîsa vegerand û ji rewşa PKK tengav bû. Îdî apo li yekî digeriya rojnamevanek be. Çi kes be hema têkeve ji bo agir yani rawestandina şer agir besekî çêbibe û yan jî wekî Tirk dibêjin atêşkesekî çêbibe. Kî ket navbera wan? Dawud Baxstanî. Eger camer sax be gerek na ew jî were nerîna xwe vê mesela hanê bide. Apo wî kir navbeynkar ku di navbera PKK û PDK de şer rawest. Piştî ku PKK tengav dibû zor lê dihat. Eskerî jî hat xwest bi çi şeklî bi hema çawa bijî şer were sekandin. Ême li gorî vê kurta şîroveya ku we dîtî dibe ku apo gotibe ez lêborîna xwe yanî ne lêborîna xwe şaş bû. Şaş bû û xemgîniya xwe bide diyarkirin û nizam çû filan. Lê eger biraderê hêja em werin serxwebûn rojnameya PKK a serxwebûn a bi zimanê Tirkî û di dema wê qunaxa hanê di wê bûyera hanê û piştî wê bi salek û 2 sal û 3 sal û serna apo bi xwe ser di ewî bî ti carî nabêje em şaş bûn di vê şerê hanê de. 26 Ağustosa 1995 na êrîşê li hemberî PDK berdewam dike. Xıyanetkirina malbata Barzanî berdewam dike. û di vê rewşa dijatiya PDK û statûya Herêma Kurdistanê a federe û malbata Barzanî bi taybet apo
بردوام دك وجاوي تيكلي خب ابراهيم احمد خوش كربو وجا ابراهيم احمد وارث الحسابي بحكاكي چند روجا لشامي جي بمينه او ابو رونين وجا سر مالباتا برزاني وإخانة وميخانة وحمود در روشنامه سرخابوند به بلگت کارلی وگره جبو کت ناس بکه آپو دوی جواته ده دراول تکر دبو کو بیج شاش بوم لی نج دل ب دبو کو بیج خمگینیا خوب ده دیار کرن لی نج دل بو تاکتیک بو تاکتیک ها بلن بریتا جبر کو ناس کر کیم زیده کا آستا تکلیت برادری هجا آستا تکلیت پدکیر کا چوابو آپو خاپاندنه کر و حتى روجا إيرو أبو في قلي هانت خابينه وأفكال جيبا وردك أفكال نحمو قلي كرد قلي أبو تشي قلي كو قبول لكن بارتي شخصك و تشكيب و هل بس فانا كيجي ديركا حمكو باوي فنر تكست كيوي تي بيرامد جو أبو قلا نكسك أو ديروك ندمك أو دريايا نتشمك أبو نزانم چيه ولوي أبو نولوي أبو ولوي لغوري باوي فنن أف منطقي نبخاندن وخودي كرن وقلو كرنا أبو وأمولو هاتن پروردك روشكي روشا أجي أف مالبو اللي مرش يار دبه مرل خوفت گره مرل دیروک ادگر مرل یا چه بون ما چت کرد ما چه خالی سری خود کرد یعنی یا چه خالی سری ما یکری سری که نوی و ام چه خالی سری ما ام لسر شوپاوی دمشون فلسفه و ملسفه و فکر و رامانی سروقاتیه و چته پککی از جا از يعني قرف وحنقي خودكم بالراستي يعني نجكو اف فكر الرامان واف فلسفه هاني هي جاي يعني بزانستي مرين زيكي ويدبه ما في شيء وجوج مرورن بيجن والله نزانم قالي بلجيقا دفج حمو ازمنا اخو دولة بوينج حزار وحيسد وسي ودوا بردانه وفكرة سروقاتية ترجيحات سروقاتية ور أمريكا دفج نظام جقونا قادا مزراندنا أمريكا بردانه تجربة أواني ديمقراطية ونظام شو و فكرة سروقاتية أو بكن خلقي الروس لخود خند به مچما بفكر ماركسيزم لينينيزم مخولي سري فكر امينا ازمونيا ابويزم وفكر وفلسفه ازمونيا ابويزم ترجيح بكن اخو ده بلكي هم سوفيت بري وگرين سوفيت كي ابوچي جمع بك يعفان خونو خيالي ولو طلوملو تروبرو دنا ابوچي تبيجه ويقبول بكن ها آسبه یکی برپرسکی آپوچی ور بحثافان تشتی کو بگوتی لسر دوی بی ور گوتن و ناویا مدیا ناو مدیا پککی دور بلاف کرنه بی آپوچی بجنری راسته حواله درواناکه و جاگه حواله هانه دفش پککی برد یا خاینه یا چه خاینه و چه خرابی پارتی وی ناز ذکر خاینه بس پارتی فرصت اکیده دای بلکی خود چه بکی خواست لعب آویرنگی حالي ما وحالي بكيكي حق واسا سال در باس بو بفيرنجي قمان وترسي ما او وده 1024 جيده ام دي في حالي ده بردوام بكن وبكيكي راب هيفير يعني دسكي قالي كرد بستري ودروي خوجي وستراني خوجي كو حف ستراني هرچين سر هرمي وجمر بيجو ام جي بيجن جيان بي سروك ناب نویساندن به سروک نابه چیشی خوارن و خوارن به سروک نابه دانس به سروک نابه ستران به سروک نابه خو به سروک نابه خون به سروک نابه چیشی اون لیسک به سروک نابه و خوارن قهوه به سروک نابه